Dobar dan i dobrodošli u naš novi podcast. Moj današnji gost je Miloš Milovanović, programski direktor Nove društvene inicijative. Zdravo, Miloše. Ćao, Milice. Pa ovako, Miloše, ti i ja smo kolege i ti si, tako reći, veteran ovog našeg nevladinog sektora na Kosovu. Pa moje prvo pitanje za tebe, s obzirom na to da kad god ja nekome kažem da radim u nevladinoj organizaciji, uvek je prva asocijacija grant, Soros ili prodavanje magle. Pa ono što bih ja tebe prvo pitala jeste čime se to tačno Nova društvena inicijativa bavi? A misliš strani plaćenici, domaći izdajnici? Pa, znaš kako, to je negde priča koja se već dugo godina u našim medijima provlači i onda je to nekako postalo prihvaćeno i od strane ljudi, odnosno zajednice ljudi koji su vezani za ono što mi radimo i temama kojima se bavimo. Nova društvena inicijativa je organizacija civilnog društva koja se bavi temama koji su bitni za zajednicu. Pre svega učešće građana u procesima donošenja odluka, dijalog između Beograda i Prištine i sve teme koje su vezane za dijalog Beograda i Prištine, suočavanje sa prošlošću, odnosno pomirenje između zajednica na Kosovu, ali i temama koji su jako bitni za zajednice na Kosovu. Bavimo se negde i rodnom ravnopravnošću, ali kroz osnovne teme kojima se Nova društvena inicijativa bavi. I ja kad kažem ljudima čime se bavim, odmah asocijacija je Soroševci, strani plaćenici, domaći izdajnici. Međutim, negde smo na to navikli iz prošlog razloga što je to negde percepcija građana. Ono što se mi suštinski bavimo jeste da predstavljamo, odnosno zastupamo neke određene teme i pitanja koji su građanima bitni iz jedne druge perspektive. To nije perspektiva vlasti, to je perspektiva građana. Predlažemo neka rešenja koje su malo drugačije iz naše perspektive sprovodljiva, možda, koje bi doprinela boljem životu građana i u tim interesima se negde pokrene priča da eto sad ako mi zastupamo nešto onda smo plaćenici nečiji. Ne shvata se da mi to, pitanja koje zastupamo su pitanja koja su bitna za građane, odnosno cilj je da se dovede do nekog boljeg života, a nije cilj da mi nešto epohalno promenimo što će da ugrozi bilo koga. Tako da u tom smislu, eto, to je onaj odgovor koji bi ti dao vezano za strane plaćenike i domaće izdajnike. Mislim, pisao sam nešto o tome pre određenog vremena, tako da eto, gledaoci mogu da posete website Nove društvene inicijative, pronađu tekst koji sam pisao u vezi sa time da li smo plaćenici, domaći izdajnici i šta to uopšte radimo. Tako da, veoma interesantan pristup tom problemu plaćenika. Druga stvar, isto kada kažem radimo u nevladinoj organizaciji, svi kažu radiš sa strancima. Ko su ljudi koji rade u Novoj društvenoj inicijativi? Pa mi sarađujemo sa strancima, kao što ti kažeš, ali ne radimo sa strancima. Mi radimo sa ljudima koji dolaze iz naroda, da kažem. Radimo, evo, ja i ti smo kolege, imamo tu puno kolega iz Mitrovice, imamo kolege sa celog Kosova, imamo kolege Albance sa kojima radimo, a i to su naše komšije, drugari, prijatelji, tako da ne radimo direktno sa strancima, mi sarađujemo jer prosto negde ovaj sektor funkcioniše na taj način, jer ono što mi zastupamo, kao što sam malo pre predstavio, negde zastupamo i kod bukvalno vlada u Prištini, kod interlokatora u srpskoj zajednici, ali predstavljamo i međunarodnoj zajednici, tako da mora da postoji ta saradnja. Dobro. Hajde sad nešto više da mi kažeš o ovom projektu, reci nešto tvoje dička. Čemu se to radi? Pa, reci nešto, tvoje dička je negde proizašao iz ideje da projekat se bavi jezicima, odnosno poštovanja i jednakosti jezika na Kosovu. Već 20 godina civilno društvo se trudi da objasni kako se jezička prava, ne samo srpske zajednice, nego da se jezička prava svih etničkih zajednica na Kosovu na neki način krši, što jeste tačno. Ali
Perspektiva organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih organizacija je uvek perspektiva kritike na kršenje, što jeste potrebno. Međutim, mi smo sa Reci nešto Ćujadička želeli da promenimo taj pristup. I hteli smo da negde predstavimo jezike na način koji bi bio prihvatljiviji društvu. Znači, želimo da jezici budu prihvaćeni. Ne da samo govorimo jezik se krši, nego želimo da pokažemo šta donosi to da ljudi govore različite jezike. Koji su benefiti koji ljudi mogu da imaju ako koriste različite jezike ili ih društveno prihvate. A s druge strane, želeli smo da ponudimo neka inovativna i drugačija rešenja. Znači, ne samo da kažemo moja prava se krše, nego da predstavimo rešenja koje mogu da navode one koji donose odluke, odnosno institucije, da ta kršenja na neki način izbegnu ili da promene sistem kako bi se kršenje jezičkih prava umanjila. Tako da smo napravili nekoliko inovativnih mehanizama. To je Google Chrome ekstenzija. Svi koristimo Google Chrome i svi možemo da koristimo tu ekstenziju da institucijama prijavimo kršenje jezičkog prava. Ako vidimo da je, na primjer, natpis na instituciju u Prištini samo na albanskom jeziku, mi možemo da iskoristimo Google Chrome ekstenziju i na jednostavan način kažemo toj instituciji, ali i ostalim referentnim institucijama koji se bave kršenjem jezičkih prava, da reaguju na to. I to je ideja. Mi sigurno nećemo promeniti i na neki način naš projekat neće dovesti do toga da se kršenja više neće dešavati, ali ćemo promeniti pristup institucija da možda umanji kršenja ili na neki način poboljšaju sprovođenje zakona o upotrebi jezika. To je neka ideja sa kojom smo pošli. Dobro, reci mi nešto više o toj Google Chrome ekstenziji. Kako to funkcioniše? Kao i svaka Google Chrome ekstenzija, korisnik mora da je instalira kroz Google... Kako to ide? Znači, korak po korak. Korak po korak. U Google Chrome pretraživaču postoji prodavnica aplikacija koje su takozvani Google Chrome ekstenzije. Ta Google Chrome ekstenzija aplikacija može da se pretraži kucanjem reči, reci nešto, Ćujadička, kombinacijom tih reči i instalira se. Kada se ekstenzija instalira, prilikom posete bilo kom web sajtu institucija, da li je to lokalna samouprava, odnosno opština, ili ministarstvo, bilo koje ministarstvo, institucija u Prištini, može da dobit ćete jedan kao dugmence koji je u obliku logotipa našeg programa i kada kliknete na dugmence, otvorit će vam se formular gde vi možete da prijavite jezičko pravo. To uradite tako što ostavite svoje podatke, ime, prezime ili e-mail adresu ili broj telefona, označite da li želite da vaša prijava bude javna ili anonimna, opišete problem, na primjer opišete na tabli Ministarstva za unutrašnje poslove ne postoji natpis na srpskom ili albanskom jeziku. I uz to možete da priložite dokaz, na primjer da fotografišete tu tablu i priložite dokaz. Kada pritisnite na dugme pošalji, ta prijava dolazi do institucije u kojoj se kršenje dešava, u ovom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kancelariji poverenika za jezike. I naša nada je da će institucije iskoristiti ovaj mehanizam da kreiraju bolju komunikaciju između njih i da problem rešavaju. Da se, na primjer, po problemu reaguje i promeni tabla. To je cilj. Samo nešto razjasnimo. Znači, nije nužno, kako ne bi došlo do zabune, nije nužno da je reč o nekoj jezičkoj greški ili nedostatku prevoda samo na sajtu, nego i na ulici ako neki znak nije kako treba ili ukoliko službenik ti ne izda neki dokument na srpskom jeziku, ti isto možeš da prijaviš... Tako je. Znači, sva kršenja koje se dešavaju i u fizičkom i u online prostoru. Ajde da tako kažem. Dobro, reci mi ta prijava. Je li u ovom, taj formular koji ti popuniš i koji ide, kome ono u ovom trenutno ide? Trenutno ide samo Kancelariji poverenika za jezike.
Trenutno smo u procesu razgovora sa institucijama da primene ovaj mehanizam. Kada primene mehanizam, prijava će ići instituciji u kome je kršenje prijavljeno, osobi, takozvanoj kontakt osobi za mreže za jezičku politiku. To su ljudi koji rade u svim ovim institucijama koji su zaduženi za pitanje jezičkih prava. Znači, svaka institucija ima kontakt osobu. Da li je to opština, ministarstvo, agencija, postoji kontakt osoba koji se bavi pitanjem jezičkih prava i ta osoba dobija tu našu prijavu i zadužena je da u ostalim instancama pokrene to pitanje kršenja jezičkog prava. Jeste imali već kontakta sa ljudima iz tih različitih institucija? Da, imamo kontakte. Mi na ovom programu sarađujemo sa Kancelarijom Poverenika za jezike. Oni su ti koji razgovaraju sa institucijama. Mi također razgovaramo sa institucijama i sljedeća verzija, updateovana verzija Google Chrome ekstenzije će biti finalna i onda očekujemo da institucije primene i bukvalno nam daju konkretne kontakt osoba kako bi se te prijave adresirale, odnosno prijave odlazile direktno kod njih. Iz vaših razgovora sa njima do sada, veruješ da postoji volja različitih institucija da primene ovaj mehanizam? Mislim da volja postoji. Mislim da institucije isto tako, koliko god je u javnosti utisak da ne žele da reaguju, mislim da institucije imaju interesa da deluju po kršenjima jezičkih prava, međutim postoji problem i nedostatka kapaciteta. U tim institucijama ne postoji dovoljan broj jezičkih eksperata koji radi u institucijama i postoji proces koji se vodi trenutno da se formira jedna jedinica jezičkih eksperata na nivou centralnih vlasti kako bi se pitanja rešavala. Ovaj mehanizam, osim što ukazuje na konkretna kršenja, može da pomogne institucijama da prikupe podatke, sistematizuju te kapacitete kako bi odgovarale na prioritete u kršenju jezičkih prava. Znači, ako 10 ljudi prijavi da na šalteru ne postoji prevod obaveštenja na svim jezicima, oni će moći da svoje kapacitete sistematizuju i jezički eksperti u jednom momentu samo prioritizuju pitanje nedostatka prevoda na obaveštenjima i onda rešavaju pitanje po pitanje. Tako da pokušavamo da ti kapaciteti koji postoje, koji generalno nisu dovoljni, se usmere na prioritetna pitanja koje će da negde pomognu, odnosno unaprede sprovođenje zakona o jezicima. Šta bi rekao građanima koji su se do sad, ne znam koliko puta, već susreli sa primjerima kršenja jezičkih prava, možda nekad i uložili žalbu, međutim nije postupljeno po njihovoj žalbi. Zašto oni treba da skinu aplikaciju? Mislim da se kršenja da bi građani trebalo da prijavljuju kršenja, zato što na taj način će uvek to pitanje staviti u jedan fokus i institucija i Kancelarije Poverenika za jezike. Prijave se koriste kao jedan argument za razvoj različitih mera koje mogu da pomognu u napređenju. Tako da što više građana prijavljuje, institucijama će biti jasnije gde se kršenja dešavaju i onda će moći da usmere svoje kapacitete da rešavaju ta pitanja. Mislim da je ključ da osim građana koji se susreću sa tim problemima, te probleme naznače svim tim institucijama i ovaj mehanizam je način da građani prijave institucijama i onda da ih drže odgovornim ako se prijava, ako se ne postupi po prijavi. Ako ne prijavimo, ne možemo nikome da kažemo vi niste reagovali. Znači moramo da prijavljujemo kako bi imali argument da držimo odgovorne odgovorni. Dobro. Postoji još nešto na ovom projektu na čemu radite, pored ekstenzije i postoji još jedan inovativni mehanizam koji smo razvili i koji je po meni jako interesantan, jeste u saradnji sa Centrom za socijalne inicijative.
i njihovom platformom VoCap za učenje jezika. Negde kada smo dolazili na ideju jednog ovakvog projekta, shvatili smo da previše ljudi koji rade u institucijama, koji su, da kažem, primaju građane, na primjer, u centru za usluge u opštini ili u ministarstvu gde vi trebate da predate neki zahtev ili tražite neki dokument, da ti ljudi nemaju taj prvi kontakt na jeziku onog koji potražuju uslugu. Znači, ljudi koji rade u institucijama. Ideja je da za te ljude u javnoj upravi, koji su prva, da kažem, linija komunikacije između građana i institucije, unaprede svoje jezička znanja. Tako da smo razvili kurseve za učenje srpskog i albanskog jezika za zaposlene u javnoj upravi. Rešenje je takvo da je interesantno za učenje. Znači, to nije suvoparno gde sad možeš da pročitaš neka jezička pravila, gramatiku i tako dalje, nego su iskorišćene video animacije koje prikazuju neku situaciju gde građanin može da dođe u instituciju i traži, na primjer, neki dokument. I bukvalno ta video animacija pokazuje službeniku koji radi u javnoj upravi kako da odgovori građanu koji potražuju uslugu na njegovom jeziku. I onda, posle animacije, ta cela lekcija ima nekoliko zadataka, povezivanja reči, ubacivanja reči, tako da bukvalno je kao jedna video igrica gde povezujete reči, ubacujete reči, učite vokabular i tako dalje. Tako da ovom prilikom, ako neko od službenika koji radi u javnoj upravi i ima direktnu komunikaciju sa građanima iz različitih zajednica koji koriste različite jezike, da prođu kroz kurs. Ne može, onaj koji uči kroz taj kurs ne može da pređe na drugu lekciju dok ne popuni sve zadatke iz prethodne lekcije, odnosno da se igra, povezuje reči i tako dalje. I onda će preći na narednu lekciju gde se nova situacija pojavljuje, gde se drugačiji vokabular pojavljuje, ali vezuje se i za prethodnu situaciju. Tako da nekako inovativno, interesantan način za učenje jezika i to je nešto na što smo veoma ponosni. I mislim da to može da bude način kako da te ljude koji rade u institucijama, koji su prvi kontakt sa građanima, mi nekad imamo utisak da se jezička prava krše samo zbog toga što ljudi koji rade u javnoj upravi, na primjer, ne govore moj jezik ili jezik nekog drugog i onda imamo utisak da institucija krši prava, a možda je ta institucija najviše uradila do sada da se jezičko pravo na neki način bude zadovoljeno. I to je nešto na što smo veoma ponosni i nadam se da ćemo u budućnosti imati mogućnost da proširimo ove kurseve i da ih učinimo još zanimljivijih za one koji rade u javnoj upravi. Hajde opet korak po korak, kako službenik ili zainteresovana osoba da dođe do tog kursa? Znači, Google, šta kucaš, šta nađeš, gde mogu da nađu te kurseve? Kursevi mogu da se nađu na adresi VoCap i postoji, kad se otvori web stranica, postoji link kursevi za zaposlene u javnoj administraciji, registruje se e-mail adresom i svojom lozikom i onda dobije listu lekcija. Znači, čim se registruje, uloguje u website, dobije svoje lekcije i koristi. I bukvalno uči kroz i platforma vodi osobu koja uči jezik, vodi kroz lekcije, kroz zadatke, kroz različite igrice koje mogu da pomognu efikasnijem učenju. Reci mi, a šta ste uradili kako bi javni službenici saznali da postoji ovaj kurs? Mislim, pre svega razgovarali smo sa ljudima zaposlenim u javnim institucijama. To su ljudi koji su kontakt osobe u institucijama, koji su svojim kolegama poslali obaveštenje. Uskoro pripremamo javnu kampanju koja će se fokusirati na javne službenike da ih pozove da uče jezike. I
S druge strane, Kancelarija poverenika za jezike koja je u stalnoj komunikaciji sa zaposlenima u javnoj upravi i sa donosiocima odluka u određenim institucijama da prošire informaciju da ti kursevi postoje. Ono što jeste proces u kom smo trenutno je to da razgovaramo sa Kosovskim institutom za javnu upravu. To je vladina agencija koja sprovodi sve obuke ljudi koji su zaposleni u javnim institucijama i oni će ove kurseve da ponude zaposlenima u javnom instituciji i da to bude deo bodovanja za sertifikovanje onih koji rade u javnoj upravi i to će im pomoći da dobiju bodove i da dobiju naravno svoju licencu da nastave da rade u javnoj administraciji, odnosno javnoj upravi. Tako da to je neki način koji ćemo pokušati da zainteresujemo zaposlene u javnoj upravi da koriste ove kurse. Šta su sledeći koraci, sem ovog što si sad pomenuo reč o ovim kursevima? Šta ćete u narednom periodu raditi na ovom projektu i do kada će ovo trajati? Projektne aktivnosti se završavaju oktobra meseca. Kampanja koja će promovisati Google Chrome ekstenziju i kurseve će se nastaviti do kraja godine. A samim tim želimo da nastavimo da razvijamo i ove kurseve, da ih bude više, da budu još interesantniji i prijemčiviji za one koji žele da ih koriste. I ono što ćemo nastaviti jeste da razvijamo još neke inovativne mehanizme kako bi se sprovođenje zakona o jezicima još više unapredilo. Pre svega želimo da se fokusiramo da pomognemo prevodiocima koji rade u javnim institucijama, ali ne bih sada da otkrivam sve detalje, to su i neke poslovne tajne. Dobro. I reci mi nešto o tome kako će građani da saznaju o ovome. Da li planirate sem ove kampanje na društvenim mrežama neki kontakt sa njima, kako biste? Imaćemo jezičke meetupove, odnosno događaje gde ćemo pozvati građane da dođu i da razgovaramo o pitanjima jezika i na tim sastancima ili događajima objasnit ćemo korišćenje Google Chrome ekstenzija. To će se dešavati u narednom periodu i zapratite naše kanale, reci nešto od QA Dička na Instagramu i Facebooku i dobit ćete informaciju kada će se ovi događaji dešavati. Dobro, i još poslednje pitanje, to je koja je tvoja poruka građanima? Pa moja poruka građanima jeste da pre svega koriste svoj jezik, posebno u institucijama i da insistiraju na tome da se zakon o jezicima sprovodi. Kako će to da rade? Najbolji način je da koriste ove mehanizme, da prijavljuju kršenja i da stave do znanja institucije da se njihova prava krše, jezička prava krše i na taj način će institucije jedino reagovati. Ako građanin, da ne iskoristim tu reč pritisak, možda je mnogo jak, ali ako građanin podigne svest onih koji su zaduženi da se njihova prava ostvaruju, onda će i zaposleni u javnim institucijama reagovati. Znači, moramo da imamo taj konstantnu dvosmernu komunikaciju kako bi nešto promenili. Ako to ne uradimo, onda neće doći ni promene. A onda džaba se žalimo ako nam se kršenje dešava, ako nismo mi nešto uradili da tu situaciju promenimo. Znači, ceo koncept ovog projekta jeste upravo fokus na tome. Hajdemo da uradimo nešto da bi se nešto promenilo, a ne samo da kritikujemo, a da vidimo da ne postoji nikakvog povratne informacije ili povratne reakcije. Dobro, Miloše, hvala ti. Hvala.